Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. Voditelj Milan Milošević najavio je naredni snimak, a na njemu su bili Marko Đedović i Ivana Šopić, koji su ogovarali Lunu i to što je ona psovala Nenada Marinkovića Gastoza. U toku rasprave Marko je rekao: ona je opisala svog idealnog partnera, ponaša se prema njoj kao prema paćenici, nju to loži, ima podršku majke i ja ništa drugo ne mogu sem da poželim sreću Luni i Gastozu. Mi smo se smuvali, a pre toga smo imali takvu svađu, znači i nju to loži. Čim daješ značaja tim stvarima, znači da nikad neću progovoriti s tobom. Želim ti od srca da budeš sa njim. On laže, ona laže, nek se spetaju. Samo što dalje od Marka Miljkovića. Tačka je stavljena. Želim ti sreću sa svim budućim momcima. Nadam se da si izvukla pouku, rekao je Miljković.